lona ngumsakazo wangwane sikhathi manje sekalishumi nesihlanu shayile insimbi yesikhombisa kusihlwa sikhathi sekuthi silalele hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Asingacisisa nasikhathi mlaleli wasesifikile isikhathi lesi sibuya kutondzaba tensimbi yesikhombisa njalo ngalesikhathi sihlala lapha ke nemfundisi babe JV Masibonga Dokotela lohlelo luthi Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngilapho waqhamuka khona netihloko letahlukahlukene na lithuba livela sibe naso ke simenywa kuleso sihloko lesikhulumela etikwaso kulamalanga sibuka indzaba yekuba ngekho kwebantfu labathathene noma batekene noma bashadile umfati nendvodza sicale sakhuluma ngendvodza lekhona ingekho ithi noma ngaba yikho bona singayikho kepha na ikhona sadlula lapho sangenehla silobomake kuthi kuyendeka indvele lokubili umuntu asakhona angabikho kwatfolakala kuyendeka indvodza ithi khona ingabikho bafakaza nasesingenehla silobomake ukuthi kuyendeka maka abe khona kepha na ke abe angekho hawu kwenteka kanjani lokho singakulungisa kanjani kepha na ke kwami akusekuthakutha mfundisi Mazibuko sinaye lo mohle edlide kusakata thina naye besibingelelene ngiyomcela ukuthi abingelele umlaleli wemsakazo wangwane lishonele welase. Siyabonga Mnguni asemukele wena njenga driver siphinze sibingelele umlaleli ekhaya simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Kuyimpilo yini ukuthi umuntu asakhona kepha na angabikho lishwa simelane ngiko nje sithi ngitsa lenzaba ngenhloso yekuletha ukuthi bantfu emakhaya abakunake ngoba kungumkhuhlane lokuthi umuntu angabe ikhona kanti ukhona athi kanti ukhona angabikho ngetizathu letinenge letinye sesitibekile nasigcina ke Mnguni kukhuluma ngemfati njengoba besesizubile emadodzeni sabuya ngalapha kubomake sigcine siphakamise amagama lamabili angathi bengingajabula ukuthi sifince sisonge bese siletha impendulo sedlulele kuletinye ihloko kodwa kusonga kwami kulesigaba semfati njengoba ivikini leliphelile sigcizelele emagama lamabili kuba sishi nekuba ingqalamba namhla ke Mnguni ngifisa ukuphakamisa timpawu talobushi atoti buka umlaleli angagcini nje sikhuluma ngamagama sishi ingqalamba kepha kube khona timpawu letimbadlwana leti tawumenta atihlole yena uthi ngabati limi kami ngabe atilimini kami nganathi tindvo nathi ngenda njani ke kuze kuthi ngingakhanzi ngichubela linyeva embili nangabe umndeni wamvele sekunetimbawu lethi khomba ukuthi ngingilolu hlobo lolo ngingachubi buhlungu buye embili kodwa ngifune likhambi lekuguqula lesimo lokungenda ukuthi noma besokuthiwa uhambile emhlabeni kuthiwe abe nje kepha siyajabula ufe asanje asaguqukile timbawu ndathi beka tibetine simelane noma ngabe indodza noma ngabe umfati kepha sishito livame kakhulu ngalapha bomake kepha kuyendeka nendosa lenye besishi sinebantwana labakhulile labakhuliswe tishi temadodza umuntu losishi simelane lolunye lwetimbawu lolubakhona kuthi akabongi
luhlobo nje lwemuntu lo lolungabongi lokunye lokumenta ukuthi angede abonge. She believes she is deserving. Ngamanye amagama unengolelo nemcabango wekuthi noma ungamnikani bekufanele noma bongamendelani bekufanele kwakhe lelo. Kunemadoda losikhuluma simelane a frustrated aqinene kuthi kanti mina ngathathani ngoba noma ngatikhandla lama imadoda ahlakaniphile angisho usalibele lanjani kodwa ngizama kuveta lokuthi ayaphuma, they go out of their way baselula sandla bentelo kwendlulele kwekuthi likhaya lakhe liphile kahle liqhubeke lisimame. Ukhanze ukuthi nguye lonaka ukuthi akube khona lokho naloko akulanze naloko akulanze mane akulanzele sishi lesingabonga umuntu longeke athi ngunu wasebuhlele maye wente kahle nabombembe maye ngiyabonga simelane sishi asibonga konke longamendela kona konke longamlethela kona uvungathi bekufanele wende lebevele ngubhekile. Okay. Luphawu ke lolo lwesishi asibonga sithi bekufanele kwami lo kubekufanele angendele lo uma bekungeke kwenziwe umsebenzi wakhe futhi bekungandiwa ngibani vele lo munye kube angazathi wangithathela lokumazivele so bengivele ngibhekile kusukwede lokho njengenhloko nje lelinye luphawu simelane umuntu onesishi akavami ukuqela lo hlobo lolingancengi ngoba kuncenga kungilokunye lokuthi nje acele simelane babe becela ukuthi awuboni yini wena osho sifuna abawone lo baba awuboni yini angizwa ngithatha kanti umfati uthi wani befuna uboniswe nesicathulo sesigugile neliduku selika awuboni ukuthi bantwana abahlubulile awuboni kanti likhaya naliphilile mnguni umfati nendoda sebahleti baba wabani bantwana abahlubulile bantwana nabakithi ngibabathe ngiyabuka sengibabathe ngiyawasha kuyanunubuka ngoba emalanga ako asahambile bengicela umuntu omtsala mane asibonele uyaqela sishike nani asinandzaba nalo sisha sinandzaba nalokho awuboni yini kufuna wena ubone kuthi kudla ekhaya kude kufuna ubone uhlale vele ushashe emehlo kuthi emashidi semadzala kugile kufuna wena ubone kanti kudeni yemwela se tindvo labaphuedona labo makuchabo make banalo liso kuloko ngoba vele mhlawumbe indvoza ineliso kuletinye tindvo letinye tindvo awu kawukweni phela bomake lo ngilele sikubhekile mnguni ekuhlalisaneni kwemfati nendoda lokho ukuthi emehlo enu nemakhono enu angete afanana kodwa athi kanzi akafanani kufuna niphasane bese ayathelelana lama ayakubedelana lapha lo ungathi unemandla ngakhona udlala inzima yakhe akathele avale isikhebe singale naloya ngemakhono akhe adlala inzima yakhe agabuthele avale newami emaphutha kangangeke kubana basibona ungathi si perfect kanzi lokuthi niyabambisana nene siyathetana
manje ke umuntu ke impilo lena lesithi sibheke ibe khona emakhaya kodwa sishi asikubuki lokho sona nje siyahlala nje sinayo nemehlo unayo nemehlo akabone ngiko ke ngithi akaqeli noma kunesidingo uyathi ukuthi kube akaqeli simelana noma nguye lo lohlubulile nakasishi akaqeli utadibonela yena ukuthi nje ngiyashududa kusenhloko enhlokweni leseliphuthu tawubona yena utitshela ukuthi kutawuhlazeka yena ngoba batambona sishi ke leso mlaleli sikukhumbule sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuka lapha timbawu tanaba abantu bayakhuluma ngabo umfundisi evele ephelile kunesishi bese kuba nengalamba usipha ke timbawu nyalo umuntu kufanele kuswa sishi uba nani akabonga akaceli lokulandzelako lokulandzelako umnguni ngilokunganxengi okay lebe sikisi yafeta ngani akanxengi kube akanxengi shingubo yeah kamelwe now umbathisile na ngoma lenkulumo yathi nacaza ndamncenga hawu ushelela akanxengi umuntu losisha akanxengi ude nje isikhathi kuhlala phasi nendoda kude lokumncindako no luphawu lolo simelane dindo leti buhlungu athi kanzi akanxengi kula kufunako njoba ngibekisa nje ngekwembathi ingubo ungamva khuluma athi angathi kona nikhuluma ngibathi ingubo kwanje kona lokho yini nje leyo ngilele kangiko yeah lo muntu akekho la kambe ngawo wangena siphosisa uma wangena ngemhlubulo uyatibuda simela nangithi ufika kanjani la ukhanza ukuthi nekugana kwakhe ugana ngoba wati ubone labanye uthi kuyaganwa kodwa ukuthi yena kwende njani nekufuna lwathi nje ukuthi nakungenwa la yini umuntu ekumele ayati bese luphawu lulandzelako simelane ingane yeah samkhumbuta umlaleli sisithe kwaqala akabonga kwesibili sathi akaceli kwesithathu akancengi sekwesine ingane lo ma umuntu losishi uyangama lokuthi abe ngumuntu lonengane iyafana nesicoco ngoba usikhahlela nasihlala lapha sesibuke ngala umuntu losishi unengane lapho sekuyama kungena naleli gama lebunqalamba ke lapho okay ngoba bunqalamba sishito sathi sala kutshelwa asathi maswati sala kutshelwa sibona ngemopo lengana kusile ngani ebuhonga le ngilengani le kuthi utangendani nginamsebenzi muni ungena impilo yami le yeah yenda nawe lokubhekene nawe lokuqondzene nawe kodwa sisisekhaya sakhile simelane kunemakhaya la donsa madima indvodza iyatibuta ukuthi kodwa naloku kunye lecabanga ukuthi kwayikhanga akusabonakali noma ngabe ngilendvodza lelesishi lo mfati southi naloku kunye laqabanga ukuthi kwamdonsa akusabonakali ufika ke lapha tawuthi kodwa ngendani lokubhlungu simelane na uhleti nemuntu losishi kanzi wena ukhulisiwe awukakhuli nje awusimbodlongo ukhulisiwe unetimiso unesimilo ufrustrate labanye abantu labathi bulala ko simelane bahleti netishi
ngoba lesimo lasuka bhekene naso uyabathi uyamguqula ababatshela igicida lejodi akude lokushintsha kude lokuntshintsha Mfundisi kukhona into lenjele endlini yokukholwa ngakuva uShumayeli ngelanga wathi kunemuntu lubeka bika inkinga nakabika lenkinga wathi indlendvodza ngumfundisi wathi kuwena cha kusumfundisi lo umfundisi uyavunzisa simelane kubhlungu ukunika lempendulo lengitakunika yona kulombuto lo ubudako kuthi kukhona bekungakafanele kodwa into lekhona ngoba lesi similo semuntu ungabe akuniki nemaphuzu mfundisi ukuthi nani ukhokhela lapha mhlambe nikufake lokho ukuhlolisisa ukuthi awusili nalihlobo nalo lolungabongi lolungancengi lolungaceli lolunengane ngoba nasika lapha ngekhasi lo muntu kuyaba inkinga ufaka reverse nasingakuthwebelela into lesithi khulumako simelane ungamangala ukuthi phecelezi ngesilumbi we leave no stone unturned yeah kude lesikushiyako sakushiya sikhohliwe okay kude lesikushiyako sikukhuluma konke kepha ukhumbule lokuthi ngeluleka simelane nje ngidibana naye Matinyo sacela umhlathi utalwa leko njingila kunendlela simelane lakhuliswe ngayo kunetinto lasathi tshela empilweni yakhe ukuthi uyatithanza netinto latitshela ngathi ukuthi akatithanzi tinto latshela ngathi ukuthi akatifuni netinto latshela ngathi ukuthi uyatifuna empilweni aphinze emaswati athi lugotshwa lusemandi watama kulugoba selomile liyephuka nemthenze uhlaba usamila kungako ke simelane ngikhulume kulolunye elihlelo lwamabona ukuthi angibuta lomunye ukuthi njoba letinto letitiyendeka letinye tato ekholeni ngithi ke kusuke kulichilo kona lokho ukuthi kubonakale lobubi emkhathini wethu ngikho nje kukhulunywa ngako kakhulu bese ungathi sekude lisonto kude labakholwako kude libandla kude tifundziso lapha emasontweni kanti bentiwa ukuthi kunaloyo munye noma babili levele bekungakafanele kepha ukhumbule ukuthi ukholwa nje lo muntu vele semdzala kukhipha ke lengqondo lenzala ngumsebenzi khona la ku management simelana nenfunze kuthiwe you learn and learn unlearn and relearn yeah empilweni uyafunza kube khona nolotfunza uletakwenta kusebenta kwakho kuhambe kahle kodwa ngenxa yokuthuthuka kwetechnology nelwati ngoba kuyaphenywa kuyavunjululwa kuvelela amanye amaqiniso asinakavela lamaqiniso kufuna lele bokwati ukukhokhe phinze ufake yeah ngumsebenzi ke lo ngumsebenzi lomkhulu kakhulu sithi ke mngoni luphawu lokhanza ukuthi umuntu losishi angigcine nganalo bengithe 4 kodwa 5 leti ndodaba kwegcina umuntu losishi simelana uthi cabanga yena ayo selfish ngesingisi simelane put differently besingathi life revolves around her ukuthi nje konke kungaye lokuseceleni akudoko eligayo leyo ngiko nje ungayikhanza indodza nakuke lapha mhlawumbe umlaleli utawukuva differently indodza iyalamba itamlile hayi ukuthi kude impuphu kude mazambane kukhona nedi lo muntu lahleti naye akangenelane naye ngomkhandla umfatha gicike embedeni adle amabiscuits noma manikiniki nakwendekile wayedolobheni utawubuya ne-street wise 2 sakhe yedwa uhledu uthe thwi ubukela i-TV nini kwasho wena use thwi kudla yena
kuthi indoda iyadla akanamsebenzi asesithi mhlawumbe kusesengcono basesobabili la kunebantwana ke kwende kanti ngikhuluma kona phela Simelane kuthi indoda iyadla akanamsebenzi kuthi bantwana bayadla akanamsebenzi tawubona uyise life is about her it's a big challenge nangabe angimakoti enzile mhlambe ekhaya thide athi akanaki le ndoda yakhe angikhulumi ngala labanye DB ngabe siyofika sithini ngoba phela kumele ukuthi emakhaya kube lizulu lelincane kepha na yiyo ngasililikhuni man lelizulu lelincane la khaya siyawubaleka ngisho sikulele likhulu Simelane ngiko sikunalo lihlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngoba abantu labanengi bangenile baba bafati baba namadoda banganalo lolwati lokuthi lesilwane lesi siphathwa njani ngiko nje likhaya alakhiwa tithanzana likhaya alakhiwa bafana likhaya lakhiwa abantu lekufuna lengqondo ibe seyibhadlile leta ukwathi uqabanga leta ukwathi ukuhlela leta ukwathi kwenda nangabeke asishi sithi liphawu logcina namhla ukuthi icabangela yena konke kungaye cabanga ke manje ukuthi uyawukhanza indoda noma ngabe iyaphuma iya emasangweni njengoba kusho Zaka 31 uyakwanza indoda nemabhuluko emakhothenga ukhanze emabhuluko ungasabulu abuye emlonyeni wengomo alika ayinwa kulesi sikhathi sesingasho nanathi sizame ukuthi awu phela ngoba uyakholwa zama na uthi ayinele kutaba kangaki noma phela umsiti lo njengaye ukhona manje ke akasendi umsebenzi wakhe Simelane umuntu losishi utiqabangela yena lamanye emakhaya Simelane angasho ukuthi ngesiswati siyasatha sithembu kodwa akona amadoda la nesithembu hayi ngoba qonde abevela afuna ukusithatha uyathi inkosi yami namhla mhlambe kusasa kutaba ngqono abuye nakusasa akhanza solo kunjalo uyamkhanza afundwa banana kwesizanzane la sikomo banana ngoba kuyahlo kwesizanzane ukuthi indoda iyondliwa ngeke sikhulume nakule ngakova ekulumye umdumbadumbana kepha na ke sikhuluma ngoba phela singemakholwa emaswati ngemakholwa futhi ke ngeke ke sithi hayi kufanele lokhu kwendiwa bantu labangakholwa cha kude lofanele kwenda lokhu kepha labakhona ke labakwentako mhlambe lesicabase abakholwa bendayo kahle nje konke kuhamba kahle akasizo sishi uyabonga uyacela uyancenga akakufunela kwakhe akanangani kodwa akayile kamazibuko kodwa ke akusho lokho lokuthi timbawu ukuthi utawuya ngale ngoba ngale kune passport yakho kunjalo mlaleli wemsado wangwane nathi ke nibawo sotibekile bamazibuko le mhlawumbe bongaba nembuto usikabana umuntu osishishi simbona ngani so ubekileke laqede ngako indaba ukuthi lo muntu uthi konke kungaye lo munye umuntu kusikwentekani kuya kanandzaba wabeka indaba ukuthi umlosishi uvame kuba nengane lo muntu loyo futhi akancengi lo muntu loyo akaceli lo sishi futhi akabongi uthi bekufanele kwendeke siphuma njani siyathandaza akunamehluko senda njani sishone sinzini namlalelo sokhona 2406 1010 akayilobolo umlaleli singakalethi
tinqomo tetisombululo. So vele ukhona umlalelo selayinini kwanomhle sokumbele ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona. Yes Vivi Yelikhaya. Kunjani babe Mbethe? Usikhona endaseshiselweni mfowethu. Uthi umuntu Nkosi yami akathumi sabonge Vivi Nkosi yami ngendlela enibeka ngayo nemfundisi mazibuko kulenzaba yesishi. Nami nje Nkosi yami ngithi angengeke ngicabanga ukuthi ngikubuka ngendlela lesolo kuyihambisana nendlela la isho kumfundisi ukuthi vele usuke kumuntu lokugcwele ipride nearrogance nemuntu futhi lona ngizani lokhazi ukuthi info njengoba ngathandi nekucela ucolela kokuthi angamalathi ithathele noma kumbe uyithethe ngalokho ngekho emthethweni ngenxa yokuthi nje ubona ngathi ngabe sewehle kakhulu uma ngabe lento bekangayicela sengilenzaba ekungabongi ke ibhlungu nayo ngoba yakhathatha ngisho Jesu kulawa ma9 lepers la ngaboyanga phela wona kutoti ibongela bese ke ngibuta kumfundisi kwegcina kwekuthi ingabe vele mfundisi niyakhona indilokuthi nina nibeluleke nje nimende umuntu kwekuthi aphenyeke bunguye bakhe vele kute kufike lapho khona ngigcina ngithatha sinqumo lesingiso lesikahle ngale intended life partner yami njengoba imvama niseluleka sisenga emshadweni despite kokuthi kumbe bese ngitshele kanganani ngalomuntu nekwekuthi bese kusele isikhathi esincane kanganani noma lesikhulu kanganani ukuthi sithathane but nibeke lento iphumele ebaleni ngize ngibone vele kokuthi nabe ngifuna kuthatha lakhumalo lamntungwa lamzulikazi lamashobane lambulazi ngathi nje kwekuthi hayi no ungathi vele ngisenzaweni le wrong la sebangibonisile bafundi singabona yaphenyeka yonke lendaba ngiyabona. Siyabonga kuba Mbethe angikholelwa ngakusho wena singakhuluma la. Kubili kulala kushoko Mbethe nanginabo ngidakukhumbula kahle. Angicale ngala lagcina ngakho. Inhloso yekweluleka lele sithi i-premarital counseling sengitshelela abaningi labafika kokimi ngokuthi akusiko lokuthi ufike namhla kusasa uyashada. Okay. Ngoba lokho kutawenda ukuthi ngingakukhanseli ngikunike ama tips ngoba uyahamba ngoba vele uyahamba decidile uqedile awufuni ukuthi besixoxa sibuyana nini isho silifutho leli uligawula lamuhla uyalibeka uyalibilisa uyalephula uyalidla inhloso simelane counseling lemuva bekungukuthi nginifake esikolweni yini umshado yeah bobani labangena emshadweni uthi phatha njani emshadweni timbi tasemshadweni ngwenwebe manje ufika lo muntu sathi awushada lokukwenweba ke kunesikhathi kwendela kokuthi nanisuka la kimi sikhulume ngelutho lunye nihambe niyolubhunga nine nobabili nendela kokuthi ni checka pheceledi i-compatibility yenu ngilapho futhi utawubona khona ukuthi lo muntu utimisele ngemshado noma utimisele ngelikhaya noma utimisele noma ufuna kungifaka emjolweni manje lo mjolo ube semshadweni. Okay. Tonke leti manje utofika ke kunaku la kushoko Mbethe uthi mina bengifuna ukuthola umuntu lengintasi nangingena kube ngingenile manje lapho ngathi kusafuna sidlale ngeke ngikukhona emine nokuhlala ngaleso sathi ndane abantu ncesi ngicela uyofuna labanye nakathi ke sibatshela tonke letinto ubuyela kuloko wakubuta nawe simelane kuqhamuke sisho sesilumbi lesithi ungalihola lahashi ulimikise emfuleni kodwa ngeke uliqinzetele ukuthi linathi lokulumikise emfuleni uthi la kulo sowudletshane wabuhamfula talapha nalapha nanke manti lata wenda ukuthi kuhlwabuleke kahle
kepha ngilo lesitawu decide ukuthi Liyanatha, liyanatha noma alinathi. Ngalamanye amagama thina siyakwetama Mboni ngeke ukuthi sishiya lesikhohliwe, otherwise thina sikusho konke. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo besibuka timawu la tesishi asibe nawe ehlelweni kwane sawubona. Ngiyavusela kuwe Mnguni kanye nemwela e-studio. Ubaba enkalanga kambe lo? Hawu kunjalo Mnguni. Ngiyabonga kakhulu majana mazala cha niteka yona. Cha ngiyabonga nemfowethu umbethe cha uyafundisa ngiyeva. Then-ke kunanayi indzaba ngikhule mina naMnguni kuthiwa ke pride is the first step towards destruction. Then-ke ngicela kugcizelela kula indzaba yekungabongi ngokuthi ngabe le khanata ukhanza ngokuthi umkami vele usishi njengoba impawu sentivedile, then mhlawumbe ute le spirit lo moya we-gratitude yekubonga ngabe lokho akubese kuyangidemotivate njengendvodza la ekhaya ngokuthi lesinye tetimvo ngikhanze ngingasatendi at the same time phela bese ngazuthi senginyathela nelungelo lakhe, especially nje kule ndzaba lenibekise ngayo yekuhlubula ngokuthi sekude lo mswengo ngokuthi ngabe mina nase ukhanza ukuthi ngifike esigabeni sesimotivateka ekumithena ama-basic needs ala ekhaya ngiyindvodza ibe le mali ikhona but nje into lengase inyeta lo moya wami iyenta ngathi yangijivaza kube kuloko ukuthi hey noma ngiyenta kangakanani akuyuke kuthiwe thank you nangalinye ilanga kuthi ngabe lapho ngibese sengikhuthathe kanjani kuthi ngiqhubeke ngoba ngiyanangibuka funa ngathi ngaba nalehito lenhle ukuthi nase ngembeliye nasala ngendela Jesu ngokuthi sengiyoboka amazulu ekhaya ukuthi ningikhuthatha ningithini nangabe ngehlela mhlawumbe isigameko lesikanjalo ngiyabonga. Siyabonga baba enkalanga. Lokho ukuthi akakhuthateki lo muntu. Akabuye evikeni letako kulembe lombuto laka ubutako. Udayithola kodwa lengifuna ukuthi ngikusho kulala sakuthinzile enkalanga. Kuthi balalele noma ke umlaleli ngoba nisho njalo nila redweni asikhulumi nebantu labanenge. Yes. Umlalela akabone ukuthi lento le kulokubudwa ngikalanga ishaya ngala nangala. Kuyenteka indodza itikhanze ingakhuthateki ngenxa yesento samake losishi. Ukuyenteka umfati angakhuthateki endiwe sento sendodza lesishi nayo lengabonge. Ngithite Mnguni sisakhuluma lapha nangabe ukhuliswe kahle uvungathi ngawe noma ungevungathi ngawe yampijita njengentwala, kodwa lokukhuliswa kahle kwakho kwenta ukuthi ulesabe lidlazo labanye ke bese badibulala, labanye badlwethe indunduma ngoba uphila nemuntu. Simelana ngixoxela umlaleli naso kulenye indzawo kuthiwa chef lomkhulu wa resign emsebenzini. Umpheki. Chef ukhuluma ngani? Yabonga Mnguni. Umpheki lomkhulu wa resign emsebenzini. Wesula. Wa resigniswa ukuthi noma pheke kahle kude lobongako noma angakapheki kahle kude lo mekhudako wathi kusitani ngoba noma ngente kahle kude lo shoko noma ngingakente kahle kude lo shoko lo mzimzim bungenta ngingatikhanzi ngiqhubeka nempilo wa resign. Ungabe labantu nakabe mshothi ngalela mhlambe bekasase ngipheka umkhafulutani bebathi kunjalo lokudla ngoba phela kudla uyakunambitha usho hayi namhla ungathi nithele kakhulu liswayi manje nithele liswayi kakhulu ngilele kwamenta wa resign ngoba kude lebekasho lutho. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuka timpawu tesishi. Inombolo yethu 2406 siphawulile ukuthi umuntu losisha umbona ngani? Umbona ngokuthi akabongi noma ngabe wendelwe ini. Lo muntu loyo akusilona lihlobo lolithanza kucela sishi ke leso. Ngilohlobo loluthi mina angicenge mina sishi leso. Phinze futhi abe nengani lo muntu. Lokunye kwesihlanu usithi umfundisi konke kungaye. Ungabe unayo umlo kanjalo? Shayile ku 2406 1010 ehlelweni sawubona. Vuzi. Lishonile baba ngibala sikhuluma naye. Nawe baba ngumabandla Nhlakazi. Mandeni walanga.
Nkosi yami nabakithi siyalibonga lokuhlelo konke. Lokuhlelo luyasakha. Imali nje nginembuzo nami bonke ukuthi umuntu lonenhlitiyo lembi nesishi nesigwaladwala kwehlukaniswe kanjani? Futhi ke lokunye kunako lokusho ngumbethi bafundisi bakhona ukuthandazela umuntu onenhlitiyo lembi abuye abe nenhlitiyo lenhle kwentelelo ukuthi kumbe phela kungaphipha lesento salobubi bekwenteka kwetini. Lokunye ke bonkosi lekulesicelo kuko nginesicelo nje sekuthi kungathi kulolu hlelo lolu bangangena nabomake labatawukhuluma babe naloko ukuthi kungabi kungazi kubonakala ukuthi kuqhizethela kubomake ukukhuluma kakhulu ungathi nje bamazibuka ngakathola isikhathi sokuthi angenise make lotawula ukukhuluma lehlelo ngalendlela lokukhulumeka ngayo. Ngiyabonga vivina baba mazibuka. Siyabonga Mandini. Ngathi ukuthi uJesu lokugucula umuntu lo ngakamukeli ngekade igucule yena ngemali usini yathandaza yena mfundisi ndaze ngikukhulumela angiphendule loyo mbuto loyo ngoba lokunye ngicabanga ukuthi Mandini ngumlaleli lomdzala waloluhlelo kude lesingakake sibe naye sibe nebantwana saba nebafati kuya ngokuthi kuleso sikhathi sikhuluma ngani nakulesigashana lesi sikhulumile ngendvodza sesikhuluma ngemfati akusho nje sinamhla sesicinele abafati safeve emadodza sisuka kuwe emadodza kuphendula ke lo mbuto ngqo kude simelane lengimati anemandla ekuguqula umuntu ngaphandle kwemdalo wakhe kunjalo naye umdali akasilo lidimoni ukuthi kubamba ngabhongwane thina lesikwendako kuvedalwati lolu sisekelo sekuphila kukhetha kwakho uyafuna yini ngiko nje ngibekisengela hashi nangiphendula mbethe bengendela lokho ukuthi sinqumo saleli hashi ukuthi ngiyanatha yini kodwa unemandla kanjani manje akhona thina njengebafundisi siletha lamandi sekukuye kumuntu ukuthi sekukuye ke uyeva into koma noma uthi hayi mina solo ngikholile angidzingi nje kwengeke uyawuzabula wetinso ngenxa yokuthi akawafuni lamandi so siyawaletha thina lamandi siyaluletha lokuhlakanipha njengoba nasesiswatini leli sango neliguma beliletha lwati lijaha bekwala lelinye lisuka khona esangweni lisukume lokubhethisa tinto livi ukhetha kwalo luhlelo luthi impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo siqoqo nemlaleli manje sibuka timbawu timuntu losishi sawubona mlaleli yebo sawubona vivi ninjani make ngibala sikhuluma naye siyaphila njani mina ngicela kungadisho ulokele manje kepha nje ngishaye eshiselweni bawo ngicela mina kubuta ukuthi nababomake lenikhuluma ngabo lenithi abaceli babe nikhuluma ngabomake labangasebenzi noma labasebenzako lokhu ngubutiswa yini mnguni ngibutiswa ukuthi babuka kamzimini wathi imali la ngipha yona yile lengiyolako kwaseke sekuvuka lokuthi vele sidingo sekucela singabe sikuphi phela kanti awukhanza athi umbe nami sengibalwa kule dicomogate le dithwala ngale kwaloko siyabonga shemlihlelo liyaswakha ngidawulalela radio impendulo bantu abantu siyabonga make wathi babe imali ngikupha yona lolo iholako lokho ukuthi bona ukuthi wentani ngemali yakho usike manje ngiyesaba kule timbawu lendibalako akabo akaceli akancenge unengani konke kungayi usike ngabe mina ngivelaphi la angangivele lesiqhomokede Nkosi yami kanti phela sakhuluma la ekhaya siyabonga angiceli vele ngibaba ngivimba ukuthi ngicela mina ngete kasho kuswa mvimba simelane ngoba kukona lokho
lindoda lakhe leyamabela kona kodwa ubuntu buthi ngicela siyabonga mkhulu lolo wasipha kona naku lesesikwendile ngakho sesihambe nangumgama buyisa umbiko ubuyisa ipoti ngalelinye langa ungasasho uthi awu babe bulolo wasipha kona besicabanga kwenda nako nanako ngoba naletinto letendeka la khaya atifanani ngelizinga emasayisi lokunye akufuneki ungithathe ngesurprise oh babe siyabonga kulolo wasipha kona besicabanga nanako ive lokuthi isesihlalweni kusho semake lapha akasiso sena si akasiso so usaba lokuthi manje naku letimbawu ngasetibuyisa nganeno naye akaceli ngalokuthi babe wathi cha ngiyakuphakela kodwa solo kwakhe la khaya simelane esiswatini kungendeka tinkomo temabheka tife insulamyembeti ithele kuba ngumqhakaqhaka yebo awunathi ngoba insulamyembeti bezingena esibayeni yahlaba no konke kuyacelwa mlaleli sikulohlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo timbawu demuntu losishi silo sathi akabongi akaceli akancenge unengani konke kungaye akanandzaba nalomnye umuntu bashilo labanye base ukhona manje bayasaba lokuvela mhlambe nawe uhlala naye so umangele uphuma kanjani uze umfundisi asilalele ihlelo lelivikele ledawu ngicela kusizogcina bese sesiyavalelisa sawubona ngwane ehlelweni yebo fifi wena wakunene usemoyeni ngibala sikhuluma naye ngokathabethe mina Simelana yebo Thabethe yebo Simelana kwengeda nje kule nkulumo yemfundisi lonye lihlobo lolungulohlobo lekalichazayo nalihlobo lothi mhlambe na uthethene nalo lwathi lona lusite wena manje so kude isidingo sesingabe solancengana nawe ngoba usitiwe lo mnyaka afise nokuthi lo mnyaka afuna nokuthi ngafuna ukubone yena kuxolise wena ukuze khona ukuchubeka lempilo la khaya ngiloko mfundisi kabonga okay siyabonga Thabethe mhlambe singamnika munye umfundisi adobeso yakocota indzaba sibuka lapha ke timbawu temuntu losishi nawe usilalele asikwemukele ihlelweni sawubona babe Simelane nawe babe Masibuko yebo make kamini likaJesu amen ngosami kunini ngiqalile ngichofota ngaleli viki leliphelile do sivala akabonge Jesu sowungenile muhle simakathe maye siyabonga Nkosi yami babe Masibuko nawe babe Simelane kulokunye nje babe Simelane Nkosi yami ngabo ngabe ngiyambuza bengifuna ukubuta wangibutela ukuthi lapha lo baba nangabe kusho ukuthi akaboni lakhaya ukuthi lo make yini ungathi akahambisani kumbe nemndeni wakami lapha ekhaya kusuke senjani kodwa ngakuva lokho ba ngifuna nje ukusho ukuthi kukhona nasisho besiyobo baba igama nangilo washona Nkosi yami wathi kodwa ungahlushwa ngumfati asuka kabo awumhambisa nani ayinyeyo so tazama mafuso okay mfundisi ngicabanga ukuthi uyevakala manje sesingabeka mhlambe ekugcina bize simeme umlaleli ukuthi inkosi nayivumile akahlangane nathi evikini letako siyabonga Simelane sibonge kubalaleli noma ke kumlaleli ekhaya ukuthi asishayele abe nathi elihlelweni kulokuthinta ngumake mafuso ngilenye indlela emajala amadzala idolo lebeka bona kusisombululo lokuthi kunothi ngihlushwe umuntu loesuka kubo edala kithi angibuyisele le kubo umbuyisela kubo umna umcosha phela umkhipha lakha ukuthi ubhekapi awungenelani kanti phela kuye kuthiwe ngale awutibula le nguletinye indlela labanye labende ngato kodwa labanye babone ukuthi ngcono ukuthi kufe bona bashiyele lihluphe lokungasindvo lenhle lekahle lesikhuthatha ehlelweni Simelane asisho kumlaleli sibonge nawe
kuthi mdali nakasiphile impilo sidibane eviki letako. Ngalawo mlaleli lamelibito ngemvelo wasimilane behambisa lapha na dokotela babe JV Mazibuko ubuya lapha ke ebandleni leMbabane Alliance ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo kuze kwengilolitako kwalomhla sithi qhubeka ulalele weswathu umsakato sale kahle.